Dyina YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Swiri xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu dya hakela kumbexana dina vuciva loko swi fika eka mali. Hi voni mucini wa xiyimbeleri Mr Post Mr Power siku liya Zandlovu yena xitongela fika posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha nga vekela xithombe xa xipandzamananga ivi a khensa eka vakondloteri va tigigi laha nga kombisa leswaku leyi i mali ya tigigi. U tsalile leswaku thanks to event organizers i mali ya tigigi leyi. Danko se marito ya lama swi ta vula leswaku ri xitongela tanihiloko a ri mucini eka xiyimbeleri Mr Post swi ri loko Mr Post va famba na yena etigigini va n'wi hakela mali yo vonaka ku kala a kotela ku xava xipandzamananga. Se swi ri xiyimbeleri Mr Post a va na vuciva loko swi fika eka ku hakela. Hi ta tsundzuka leswaku ri xitongela i khale a ri mucini eka xiyimbeleri Mr Post va zi va nga biwa ngopfu hi swikotela na Mr Post. Loko hi hundza eka yaleyo kahle xiyimbeleri Mr Post i munhu loyi a nga na mbilu ya kahle swinene. Hi ta tsundzuka leswaku ri va kombeleli Nomonde Roger na Psychology tivhoti leswaku ri va voteriwa eka masagwadi ya Munghana Lonene FM makomba ndlela ya vu-10. Hi ta va hi swi vonile leswaku ri loko va posta va tlhela va vekela na Psychology na Nomonde Roger ku kombisa leswaku ri va kombelela tivhoti. Se hi voni Psychology na yena a fika posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a nga ti kombelela tivhoti yena n'winyi a nga kombelelangi na munhu un'wanyana. Kasi na Nomonde na yena u fike a posta a ti kombelela yena n'winyi a nga kombeleli na munhu un'wanyana. Se mi ta swi vona leswaku ri xiyimbeleri Mr Post va na mbilu ya kahle kambe swi nga vuli leswaku ri lavan'wanyana a va na mbilu ya kahle. Kambe hi languta eka tlhelo ra xiyimbeleri Mr Post ku va va koti ku va kombelelela tinqambi leti va tirhisanaka na tona ku va ti voteriwa. I ku va munhu a va na mbilu leyinene na ku va a navelela vanhu lava tirhaka na vona leswaku ri na vona va boxeketa kumbexani va humelela. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dyina YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dyina YouTube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka kahle.